Hai menazi ting choma I zaikulum. Yawang ramene na mai pai kyu zikru na ting kum chang na zeng kai zesru. Summai ting chua gidere insa paulia gara adalei. Inner Manipur Lok Sabha MP Dr. Angomcha Bimol akoi zamnen znai dam mai ge Manipur ge kukim gohanam kya spy kuki militant organization meperege suspensions of operation so agreement bambete ge Lok Sabha ge under rules 377 gina union government da ge PTC wang hange rangali je ka chuduli je Manipur ge kukim gohanam kya spy me namate mo kandi be pese hingdi mak bata te be zagadung te bata te ge ka zope bamlei design up nui perege so agreement Luton de los durangai de laser katuli. Zana MP Bimol akoi zamne tati bak pakyo has this na mai gedu notice pe gai de laser katuli Manipur ge mpui himdi highway ge kukim gonam kyas pai su agreement ba me bozne dung te bet de ge pesi hingdi magbata ta ga sabe te bet de ge zai chirune magza nagaleng mai me mina hangsrog meze nim teluze de chandi bet de ge du. Zane Manipur government banai Kuki Civil Society Organization CSO Working Committee Ukrul Representatives में कगंज नाई दामा के ngokam pau begina Kuki menem pui himdi National Highway 202 ge gari remeten rui rahangya peta dize total se down to zebamze let kai dele jaga chuli Zane Kuki CSO Working Committee Ukrul banai Manipur government में कगंज ngokam pau bze Ukrul District Sangkai Kuki में glogena ngokam pau dele jaga chuli chiga Manipur government lamgena wangai me Home Minister Kontozam Vindas, MLA, the state government go spokesperson, Tokchom Radesiam, Imebo Wangai Delay Sali. Zakukimna Ukrul Banai Infal Kaktet Kahlak Bempu Himdi National Highway 202, Tunam Deep Zigina, Garig Dibe Trucks, Haimadizer Pereta and Dochilaktiza, and Tau Deepeza, Znai, Damaga Kukimene, let Kadai Baby Ziginaka, Infal, Tedrahanget at Petli Zakatudali. Truck drivers Mramene, Manipur, go government Banai Kuki CSO Working Committee, Ukrul Mepere. Gis dum puki let kai be bizigena pnusui gdo basambe changai jaga chuli zana ku kimna ukrol bana infal kaktet kahlak ba national highway 202 pu himdi te nam chu bezata ti bandi kyu jingka jes namai ge te nam chu le jaga chudli zai total se down zata ti ba pai kyu zimnyu ma ge te chu le jaga chudli ai po de ga ku kimna puki te nam zana total se down te be de za am thankul Nagamanai, and Kimebone and Kevneza Cookie Zohazemzen says Cookie Zohazeme Bam Gary remetted good Rahanga Peta Dize National Highway 202 Pui him Dize Cookie me Bam Haram Changmak Basoga Naga Zana and Kime Bamgene and Puki to Nambe Zigana Laser Katudli. Zakukim Nampuki de Nambe let Kabiza Manipur government Napanuize Nagamana and Kimenedu Cookie Zohazemezet and says Mpuki de Nambe NH 202 let kara hange hazogai dele ize rangai be bizigene let kali ize katsudle ize sali Zanamar some pomer media report gene rangze kukim gu hanam kya spy me perige suspensions of operation su agreement bambe deuge teleuntia wang hechida ize Ministry of Home Affairs MHA Manipur government zai kukizu me pauka ge sign to li bedeuge Kuki National Organization Kian Obnai United People's Front UPF kukim gu hanam kya spy me bonus aze kisang peling manglei zakachudli ize sali Zana samgam puimi bamlei na chira hangya puimi meramza dekakle menu hana point ramza dekakle meni begazan ka Assam State Commission for Women SCW medaga complaint file to rahang mobile application na du teudui dele jaga chudle jnaida mage commission me bone ipo mobile applications du let pet kai dele jasali za Assam Women and Child Development Minister Ajanta Nyogna ipo applications SCW office genen jnaida mage let pet betate waidele jaga chudle ipo application pet ja platform bam di bzigena naka Assam ge nkenu za mpui mimra mahangya katmi be set kala dele ningnuize de kakle menu hana point ramza de kakle me bedeuge nangni te ja commission madage application roza complaint file te rahangya nang tadle kanga be ki rahangya kana ipo application gena nangni direct complaint ja file te duidle
Zana sambanai Arunachal Pradesh gu interstate boundary mingmang ka chibam gu gamuk taiga tatiba mamaiga ka klebe pet bluize somagze pendote zela release ka chuduli junai dam maiga Arunachal Pradesh imbia pigene gimi pokur me zemnam me asam ga guluze chpo taiga lungme klomre meze ka dung le ze ka chuduli Zana samge sif sagar nazira zai Charaideo districtge hadui nai bizigine lesiki school ramze namze kamto ondi dlei za hadui nai bize na karya somak ze bam bizigine wangra ba paikyo zi kreuze minye changna aipo district ramge ze lesiki school ze ledai legule ze asam go education minister Ranoch Pegune sali Ranoch Pegune sa ze dui nai ba district ramge lesiki haket zeringe peregum ze chunara changba hadui the sai za ka Babar mene sungze la release ka chudli zaichuna asam ge hadui nai bigene zemna ha ke ze hangkat chai changdli ze ka chudli minala ke ze changkai ze suruk ze haimedai ze hanghim rozi kadme district reuge chunaria hadui nai bigene lunghro ze la release asam flood report ne tetibe paikyu ze kreu mai sali Disaster Reporting and Information Management System Dreams ne sazen ka asam ge hadui nai be district ramze nogong golagat sif sagar hozai darang kharbiang long lakimpur kachar Charaideo zene Zorhat district le ze kachar dili plane revenue circles gaize myu zaiklo haimdai ze ringeu ze des het ge hadui nai la rele ze sali Zane National Capital Delhi ge 15 August Independence Day ngira hange chuna dachu zela dele zain tingdu nting sangjela muile spy security crime kain tip sangra hange ne du the children among the zemna ge syame mina hang creuses ku wanted terrorist me posters remes du public location me ke chuna da zela le zedu ka chudli za indiaram ge hanai kum 15 August Independence Day ngira bze lorex na ze skui loilu ze lorek de set hange ni Dele za indiaram ge Independence Day lungzeuna te betting nai ming pui ngolu begu ni chu beze tingkum changke za high school ze hadaises na 15 August ge ni chu lei Zana Manipur ge tingi be radik siabe pungba ko nang ki be ze radik siabe ndet pet be dengira red plana hai na ze khnala muile za chu za dengira red gina plana min hangsru cha changdali za ka chu dele za po report ze hanai kom gule za plana Manipur ge dengira red hai na ze khna bambro ge Churachandpur district ne kilang li za ka chu dele plana cases hake zemnyu chaibangrai Imphal East ge hemroziket za chaibangket Imphal West ge kaizikana chaibiket Thengnopal ge cases cruises ru chaibahangna Bishnupur ge skui chaibangarai Chendel ge sru chaibahangna Thobal ge mingye chaibanga ukrul ge gachum chaibanga Kangpokpi ge gachum chaibanga za kakchingge kana za chaibanga Zana Western Colombia ge anda naiteti be mamai ge gete kan chibe wong begina zemna chai changdi be plana ha ke ze hanghim reuze kana me chai changdle ze ka chudle children na magza haiming use hangrex na pere medu ka hazamle ze ka chudle ze Western Colombia ge anda naiteti be mamai ge gete kan chibe wong be brand chibe begu magnitude 7.4 magnitude le ze ka chuli Aigena na mai pai ke uzi kreuzi kana tingum changla zeng kaji sru sumai ting chuo ke derin sa polia bzaloi ga radli pi gai zang king gai nim lene ze todlei hai mena ze klum